uliyetuumba, unayetupenda, unayetulinda, tunakushukuru sana kwa neema yako ambayo ilitulinda tangu tulipoanza mikutano hii mpaka siku ya leo. Jina lako lisifiwe. Tunakuja tena mbele yako tukihitaji kuja kwa shukurani, lakini pia kukuomba msaada wa shida zetu tunazokuwa nazo, shida za kimwili, shida za kiroho. Wewe ambaye una uwezo wa kuweza kutusaidia, tunakutumainia Mungu, utuwezeshe kusikia furaha ya kuitwa watoto wako. Na wakati wana wako tunapoendelea kukutegemea, Mungu ujionyeshe kwetu unapojibu maombi ya watoto wako. Tunaomba yote katika jina la Yesu. Amina. Asante sana. Ngoja tuwaite Horizon waje hapa. Watakapokuwa hawajamaliza, tutawaalika wengine. Karibu kwa ya Horizon.